अहानबदा मरुअबा पाव कांगपोक्पीदा चलुबा मतमदा कनानासु नेशनल हाईवे थिंगबदा सौगत हौदे अखोई अमतनी हाइबगी वाखलोदा तरामना ओलखी हाइबा वाफम चीफ मिनिस्टर यमनाम खेमचाना फोंदोक्री कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर यमनाम खेमचाना लाक्तुना मफम अदुगी मियामगा हक्थेंगना उनबदा नतना चौखत थौरांगी थबक थौरम कया पाइखनबगीदमक्ता लंबी यात्लंबगीदमक NPYF ना थागतपा फोंदोरक्ली खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदुक्चरीबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरीबा पुमनमपु अहानबा मक्कदा अहुम शमुलिरना तराम नोक्चरी हौजमियाम द पाव संदुकना पिजरी कांगपोक्पीदा चलुबा मतमदा कनानासु नेशनल हाईवे थिंगबदा सौगत हौदे अखोई अमतनी हाइबगी वाखलोंदा तरामना ओक्लखी हाइबा वाफम चीफ मिनिस्टर यमनाम खेमचाना फोंदोक्री वाफम असिंग असि सिंजमई चिंगामखोंदगी हौदुना सिंजमई यमनाम लेखाई लाइरेंबी लंपाक फाउबा चटखिबा तिरंगा यात्रा लोइरबा मतुंग मियामगी ओइबा मिफमदा फोंदोखिबनी महागना मखा ताना हाइखिबदा हर घर तिरंगा की मचु अहोंगी फिरालना अखोई अमत ओइना अखोईगी लेबाकपु नुंगसिना खंदुना हिंगदबनी हाइबगी वाखलोंदा फावली साउथ ईस्ट एशिया की मनिंग तंबा निंगथौ पानबा लेबाक अमा ओइना लाकिबा इंडियाना ब्रिटिश की मखा पोलुरबा मतुंग इंगसोक 1993 मनिंग तंबा लेबाक अमा ओइरखी तुंगदा मणिपुरना इंडियादा तिल्लबा मतुंग मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इहान हानबा स्पीकर ओइरंबा नुपादु चोरचानपुरदगी पार्टीनी मसीदा ताकनिंगलिबदी मणिपुर असि कांगलुप खुदिंग अमत ओइना पुन्ना अमा तोखाई तोखाईगी वखल थादोफम थोई हाइबसी अखोइना मेजॉरिटी कम्युनिटी अमा ओइना फुरुप खुदिंगमक नुंगसिबा ngambagi गुण चेनगेदबनी हौखिबा नुमिके कांगपोक्पीगी खोंगचता मियामना तरामना ओगलखी नागा चटपा यादे मैतै चटपा यादे हाइबा वाफम लेहौदे नेशनल हाईवे दा अथेंगबा थमलिबा अमदी अमा नुंसिना हंदनबा इरांग थोहलिबा असि कनागुमना सिंगचेप थारगा कम्युनिटी सिंग खतना हननबा सिनबा यावरबा हाइबगी चिंगनाबा लई हाइबा वाफम थमखी मखाताना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सु ओइबदा नतना MP सु ओरिबी A शारदा देवी ना फोंदोखिबदा ngasi तिरंगा यात्रा पांगथोकलिबा असि इंडियन अमा ओइबगी थौफम थोकपा इथौदांगनी 68 सुबा इंडिपेंडेंस लापदा अखोई पुमनमकना हाना इंडियाना निंगतंबा मतमदगिना ngasi PM मोदी ना लापा मतमदगी येंगनबदा अवोनबा यामना पुरकले कंट्री असि मयामना इकाई खुमनबा लेबाक अमा ओइरे अमदी चौखटपदा मांगजिल थांगलकलिबा लेबाक अमसु ओइरकली कनागुमना तिरंगा यात्रा ना शांतिपुर ओइ हाइबा याई अदुबु निंखा तंबा लेबाकी वाहन थोकले हनगे हाइरबदी पालिबा लेंगांगना अचोबा रोल अमा लौफम थोई PR लेरुबदगी मणिपुर अनौबा लेंगाक अमा लाकपा असिदा लमदम असि कन्ननबा CM ना अचोबा थौना लेना इंगतपना पुरकनबा थबक तौरकपा असि CM पु थागतपा फोंदोखी महागना मखाताना फुरुप पुमनमक नुंगसिनना लेनबा अमदी कम्युनिकेट तौनबा होनबदा CM की वाखलोनबु इकाई खुमनफम थोई अखोईगिदमक रिक्स लौदुना पुमनमपु समजुननबा होनबदा CM की थौना अखोइना इकाई खुमनफम थोई हाइबा वाफम थंबगा लोइनना लेंगांगना पाइखलगलिबा थबक असिदा अखोइना पॉजिटिव ओइना खंदुना इंगतप्पा लमदम अमा ओइनबा नेगेटिव खुदिमक थादोपम थोई अमसुंग PM ना लेबाक असिगी होनरिबा खुदिंग तुंगी जनरेशन दा खंगानफम थोई लोइनना युमथोंग खुदिंगदा जातिगी फिरन पाइहलसी हाइना अपील तौखी अखोइना सिदा सिंगनरिबा कांगपोक्पी फाउदे कैदरकनी अदुना कैदरकनी हाइबो वाखलंदु कनासु लेहौबो उबुदे ऑनरेबल लेहौब्रने कनामतगी वाखलदा सिदा मैतै चटपा यादे नागा चटपा यादे लेहौदे कोई चटमिनरिबा मयामदो हराव तयामना अदुमा वारी सारगा हलै सो आइना थमजनिंगिदि कनागुम्बा खरना सिंगसेप थाजलकांदा अखोईगी लेरिबा कम्युनिटी सिंगी मरक्ता खना चैननबा होनबा मी खरा यावरबरा हैना चिंगनबसु लै इसम जमना अखोई ऑनरेबल MLA खरगा अखोई जिरीबामदा चली जिरीबामदा कुकी पाइते मार पुन्ना चाक चामिनै मागी मयुमदा लेहौई नुसी चानना अदुमक लेहौई अदो अइना हलअकांदा नोंगालमदाइदुदा
Trong lobby the boom of Pokaida Angang, Anigi Tawai Lowy Mama, so Tina Soki. So I said, Sarkar Silaga do boom the Pokai and Gadraba. Sarkar Sida Yaning Daba, Santi Porpa Yaning Daba, Santi Tuai Ningami Kara Lady, say Equi, Parza, Puna, Kamin Nagadobani, to Tenami Nagadobani. No Swaisida, Aina Samlabna Tamjarabada 2047. Bixit Bharat ki Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji na Bixit Bharat ki Adi India si 2047 da Malayam da Khwaidagi Mapangan Lebak ama Sem da ba hona basigi Saruk amoy na ngasi Ekoi Machu ahum ki Piransi Pairaga Ekoi Bharat Basini Ekoi Amatoy ne Hingadobani Ekoi Sakut Palewak Semgadobani Haibatuda Manipur su Bixit Bharat ki Lamjen duda Bixit Manipur ehunaba Santi Lebaleba ama koi seminar si Hairakanda Ipuramapu Anowa Sarkar si lakpa matamda Manipur gi integrity si kaidana na ba haidana ekoina Sarkar na honarakpagi makha tarakpada amukka hena daita laina adugumba Honorable Chief Minister na thabak thauram paikhat pirakpasi aina party ki president nama oina Manipur ki praja ama oina adugumba Bharat ki nagrik ama oina aina Honorable Chief Minister bo hainingai leitana ikai khunna jabaga loina na ai thagat jaba phongdok chari maramdi courage ama changi haibadi thauna change ba karamba thauna leiriba jati punamak se nungsi sanana leigadabani haiba adugumba wakhallol ga loina na adugumba jati punamak singa do konchanna na bagi wakhallol aduga makhoi singbu phajana communicate taunana bagi wakhallol se masimakni aina ikai khumna jari base haugiba sarkar hek pairak padagi Honorable Chief Minister na luching biraga Jiribam road ta ay koy chat ay isa magsuyaw jay adumak community mayam unaraga halakki tungan ba comment mayam mama narratives mayam mama opposition party na sagan na ba adumak khonay tungan ba Manipur gi laijari ba valley gi tampak sida chatpada Manipur gi lairi ba prajana Manipur gi Chief Minister bu Pangdabani haina na ba hona ba kaya matawi adubo ngasi Honorable Chief Minister na Churachandpur chatpa Kangpopi chatpa Senapati chatpa sumay na matang chatpa sina haujik ay na panjadraga su sarkar gi policy program ni satka daba mayama malairi community mayama ma onawagi program ma thauna laina hanba laitana risk lauraga Manipur praja gi damakta chenbi ba haibase Honorable Chief Minister ki damakta ekoi punamakna saugatpam thoi haibase masimasu ai miyam da thamjaningi naina tension jaraga makha tarakpada Bharat ngasidi aduki matik mangjil thaba leibak mayam ga sangdanna bada sothadraba leibak punamakna ikai khumnaraba leibak ama oiribase masimak Manipur su adumak India ki manungda leiba aduguma state Kangpopi District Chief Minister Yumnang Khemchana Lakpuna Mafam adugi miyam singa hak thingnana unabada natana chawkhat thorangi thabak thorom kaya paikhatnabagi damakta lambiya lambagi damak NPYF na thagatpa phongdorakli National People's Youth Front Kangpopi District ke maikaidagi thadorakpa cherol amada CM na hokiba numita laklamba aduda analayengi tongan ba infrastructure sing amadi atai thabak thorom kayada chawkhat hanabagi damak makhal makha kayagi thabak sing paikhatnabagi khongthang lokhatlamki Masina Kangpopi bu hena chawkhat hanbada mateng oiragani amadi grassroots level da lairiba miyam ga hakthengnana unaduna wari sabagi khudongchaba amasu CM gi khongchat aduna piramki CM na miyam da piramba thajaba sing adu thabakta onthokduna hawalakliba singda hena khudongchaba ohenaba amadi ingtappa Manipur ama oirakpa oirasanu haina cherol asina makhatari Moirang Esigi ex-MLA Prithviraj Mairembong ke miyeng makhada Moirang Esigi tongan ba mafum singda leptana chatharakpa one-day free eye testing camp and spectacle distribution ke thoram ngasi taranithoi shubha phase ki oina Tronglawbi Junior High School da pangthukri
थौरमदुदा ट्रोंगलावी तेरा खोंगसांगबी ग्राम पंचायत लेरिबा ट्रोंगलावी तेरा खोंगसांगबी खुदेकपी लेमरांगी मियोय चौहुम हेनबदा फ्री आई टेस्टिंग अमदी कैटरेक्ट स्क्रीनिंग तौबगा लोइनना मथौ ताबा हिदाक सिंग लेमना पीखी लोइनना मेडिसिन डॉक्टर अनि यावना हेल्थ चेकअप सु तौखी थौरमदुगा मरी लेनना एक्स एमएलए मैरेंबम पृथ्वीराज ना फोंदोखिबदा हौगिबा फेब्रुवारी तांग कुंदगी हौदुना मोइरांग एसी दा लेरिबा सेंथोक वाटपना मरम ओइरगा मिट उबगी पंगल वाटलबा अमदी मिट की अनाबसिंग लेरगा लायेंग बंगमदना लेरिबा सिंग लायेंग थोकनबा मतेंग पांगनबा अमदी अनो मथौ ताबा सिंग अनो लेमना फंगहनबा पांदमदा थौरमसी परिंग नाइना पांगथोकपनी अहल ओरब चाही हुंफुगी मथक्ता लेरबा सिंग स्पेक्टिकल लेमना फंगहनगनी कैटरेक्ट अनाबा लेबा सिंग थेंगनरगदी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन तौगनी हौजिक फावदा मोइरांग एसी की मियोय लिसिंग अहुम हेना फ्री आई टेस्टिंग तौबदा नतना मथौ ताबा सिंगदा स्पेक्टिकल सिंग फंगनख्रे लोइनना मखातानसु मोइरांग एसी की मफम कयादा असिगुमलबा थौरमसी पांगथोखिगनी हाइकी हौखिबा था अहुम मखाइदगी हौना अखोय चथजरकबा मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की लैरिबा खुन सिंग मनुंगदा अखोयगी लेमना नोमगी ओइबा मिट लायेंगबा अमदी अखोयगी चही हुंफुगी मथक्ता लैरबा अहल लमन सिंग लेमना आलोकिबा लोइना कैटरेक्ट की ऑपरेशन की तौबगी लेमना तौबगी अखोयगी कैंपेन अदुगी मखा तारकोइना ngasi asi अखोय हुजुक लैजरिबा मफम असी ट्रोंगलावी ग्राम पंचायत की ओइना हाइबा तारे ट्रोंगलावी तेरा खोंगसांगी खुदी लैमराम की ओइना ngasi se koi लैजरिबा स्कूल ट्रोंगलावी जूनियर हाई स्कूल से कोई ngsayu pung 8 makhai tabdagi hauraga koi ngasi se koi mit amadi maruina medicine की डॉक्टर सिंसु लाक्पिरागा मेडिसिन की ओइबा मेडिसिन रिलेटेड लेसन्स मैम ngsayu लेपना हौजिक फाउगी येंबा होगलई अदुवा कोइना हौजिक फाउदा आई केम ट्रानिथोय सुबुसे तौखलपदा कोइना फ्रीदा लेमना येंगिबा अखोगी आनो 60 plus more than 1500 kilometer कोई पीबा ngамजरे हयेंग हांगचित सिमक्सु पोक्तागी नहांदा तौखिबि सुबुगी आम येंथोकचबि प्रोग्राम लजगनि सिसु कोइ लाइबा एवरी पेशेंट लोइनमा कोइ ngasi ब्रेक अमत लौदना डॉक्टर सिंग साइडि चथजरि अदुगा मथंगदसु कोइ चिथा नांथाउबा खुलिंगं अमा अनि लैनि अदु कोइ संडे तरुग सिलकपदा कोई मथंगी लेमौगा खुल अमनि कोई पाक सिगी चथजरि कैंपेन सिगी मखाताना पांथोकचगनि अदुगा मसिगी अखोइना मिट लायेंगबगी कैंपेन नि करिनो हाय मतमदा मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मनुंगदा लैजरिबा अखोइगी खुदोंचादबा मिट माइरक्तबा पेशेंट सिंगदा लोइनमक अखोइना मसि खुदोंचाबा फंगनबा अनो लैबा ngamdaba सिंगदा अनो फंगनबा अदुगी मणिपुर सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन का खुसमनदुना लेपना चथरक निंगोल वेन ट्री प्लांटेशन की सरुक अमा ओइना स्टार स्पोर्टिंग क्लब ग्राउंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव 1.5 पोरंपा निंगोल वेन सेमगतपगी थोरमगसी पांगथोखरे थोरमदुदा खैट्रिगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए अलहाज शेख नूरुल हसन सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की डीएफओ विक्रम सुरेश नाधे आईएफएस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एमआईयू डायरेक्टर सु ओइरिबी एसोसिएशन ऑफ मसाब एलुमनी मणिपुर की प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर टीएच आशा सिन्हा स्पोर्टिंग क्लब प्रोम्पट की प्रेसिडेंट ओरिबा टॉप नौरिया ग्राम पंचायत के मेंबर मोहम्मद अब्दुल राजक अमदी सकनाइरबा मेकअप आर्टिस्ट जेनी खुराइना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुग्याखी थौरमदुदा पोरंपा निंगोल वेन हौदोकपगा लोइनना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह लोइनना लमदमदुगी निंगोल चामगा कुल्लोमना सरुग्यादुना स्टार स्पोर्टिंग क्लब पोरंपा की कैंपस दा इंडिजिनियस मखलगी उपाल सिंह थाबगा लोइनना उ थारेबा मियोय खुदिंगी QR कोड टेक तौदुना थेटखी यामबुदा फुत्रा फुत्तरा ओबकान इसिंग से मरांग काइना फंगम मतम मदन सिदेन सही कुंछा के ममांग तो लास्ट 30 years से द ग्राउंड वाटर लेवल से फुट यामद्रबदा 80-90 तौथद्रगदि इसिंग फंगद्रे ग्राउंड वाटर की इसिंग से हंदरे मरम ओरगा मणिपुर लेरिबा प्रजा पुनमक असि ngasidagiना सही कईगुंबा फिबम से सुम चखिबा तारगदि लाकदब सही कुनगी मतुंगा क्वाइदगी अवाबा अखोइदा scarcity of water ngasi सुम मयुकनरबने इम्फाल शहर लेरिबा इम्फाल अमदे ग्रेटर इम्फाल लेरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट तरागा तरेक असिगे मनुंगा असेंबली सेगमेंट निपान है इसिंगी क्राइसिस लेया इकोई अमता नायबा वाटर सप्लाई
Purompat water supply scheme se dagi piri be ising se numit kudingi ko ising thaba ngamde bana ising ta de ising phangde bana ko hai ni ke dino kan da ising ge sources on handara ko ana hai be samasya punamak se aing asa munju ungsa dagi ising gi tang phangpham thokpa leifam thokpa ising gi tang na chingba sing se gi balancing na do damang ta amata ngai ba pandam se u ikoi u thaba u hinganba u phajana ngak se laga thamba se koi amata ngai ba pandam na ana haiba mission haiba vision objective asiga loina na nungon ban haiba mington asiga loina na asi tungan Imphal East and Imphal West district tungan jaga singa haiba program se sathak matunda ngasi bi Ketrigaon Assembly constituency gi Star Sporting Club Imphal East district headquarters gi heart asida ngasi tonggodori ba u thabagi u masa chara thabagi thoromusi da sab yabi gadori ba itaina sing ine sing isan sing se sing iring manabi sing akoi makhei da na haijaran godobodi ngasi thakiba numitagi hawagana lakadaba chahi ani asida chapchana akoi sinaduna u sing asibu hinhanba yokpa amadi mapung mari paba u amamam oiraknaba konabada daita lamina se haibu khungsi thamjaraga I once again extend my humble gratitude to Masaf as well as Department of Forest and Environment for this. Mioiba Kudimak cycle Toduna Amadi Sazil Toduna Hakchang Fana Amasung Ana Ayek Yaudaba Lamdam Ama Oinabagi Pandamda Laibak Sinbatuna Nomajin Kudingi Late in a Pangtorokpa Sunday on cycle Nasisu Sai SCC Imphal Kumalapakna Sindana Pangtokre Nasa Mukta Varat Haiba Timda National Service Scheme ga Kusanaduna Laibak Sinbatuna Sai Nasinduna Pangtokliba Sunday on cycle Gitoram Adu Mera Yuva Varat My Bharat ki DYO Prince Guptana Chief Guest Oiduna Ngasigi Cycle Thobagi Thoramadu Lamthaki Sunday on Cycle ki Thoramadu Lamdamsigi Service Provider Ama Oriba Any Brother Amadi Smart Security Service ki Thomi Singh Amadi Sai STC Imphal Kumalapaki Sanaro Yauna Punamiyoi Chamaromna Sarukyaki अकोई गसी संडे और साइकिल अकोई माई भारत का अकोई जांच डिपार्टमेंट की अकोई मैडम प्रिंसेस का अकोई स्माइना कुशन ना स्मार्ट सिक्योरिटी एनी ब्रदर अकोई मैं आपको मुलंपाक साइ एसटीसी का कुशन नरगा अंदर की संडे साइकिल सी बकों फाना पांथो बिनबे दमकता आई हराओगा ताकत सब पंगों सेरी गसी की अकोई मीडिया की मैं आमसु लाकी बिना अकोई कोवर तवी बसी दमसु हराओगा पंगों सेरी Assistant Director in My Bharat and District Youth Officer of the Police, Ziribam and Vishnupur. So today we are having Sunday on Cycle in collaboration with Sai, My Bharat and Fit India, 𝐋𝐢𝐯𝐞 India. So this program is about raising awareness about fitness and raising awareness about drug-free India, especially. And for that we have already launched our signature wall there. So a lot of participants already signed there. It's a promise to ourselves to be a Viksit Bharat by 2047 and to make a fit India by 2040, like even the next year itself. And I want to say one line: a mind is the India Langaka Peace Agreement signed Taunaduna Political Dialogue Chathariba Luf Amagi Kadar Singbu Toina Faba Punba Toropada Kuman United Clubs and Baira Paibis Association Amadi Mayayumfung Kuman Kanglay Apunba Intin Firm Nigi Maikadagi Hakchin and Lawi Haina Kukmagi Secretary Yumnam Lizendro Mangangna Fungdokre Wafuma Singasi Mayang Infalda Mikha Club Office Pangtokpa Pawangi Mikanda Fongdokibani Mahang Namakata Nahai Tasiki Hokiba Tareta Jiribam Police ki Maikadagi Wari Sanasi Haina Kauduna Luf Amagi Kadar Ahum Fazin Kibasi Yaning De Atubamatamda Tadorakadabani Mamang the Sud Lup Asiki Chief of Army Gi Puramba Misak Amapusu Maral Amapishinduna Fazin Kibaki Todok Sulekre Asigumba Todok Sing Chatarapa Asina Peace Process Kaihelapada Natana Miyam the Taza Batam Nambakaya Manglakani Haina Fongdoki Jaga peace agreement sign Tonadana Political Dialogue Chathariba ULF ki Kedar Singbu Manipur ki Sarkar Sina to in a pub when Batosala se Mayang Panaliba Club Organization Mayangi Apun Balup Amoriba Kuma Amadi Youth Singi Apun Baluf Maikina Masi Kandem Tawe Government
of India na wari sana si haduna kokolaga party si kedar singbu to na pha bun tor pasina sathari ba peace process asida thajana dugi phim ma lagtuna government India amade iwole anegi political dialogue se wahan thol le loidra haibagi singa ma miyam na tum phol oreli ba phim sin miyam na wahan kaya hangnen ngai chara sida hokiba August ki tang taret ki ayukta jiri da 𝐶𝐸𝐯𝐿 se pabu hajin ki basi busu hajin na long da bangam de mamang dusu iwle ki army chief koi sida mapu pha ki bale da bani ngasi phawwa maran ke season da ngasi bo thadok ki bani asigmo thawong sing asina sathari ba peace process asida kahel lakbada natna miyano tham thaje ba kaya mangna pagalona na sahi ga laisu ro lerlaba political conflict ase wakai naba ama porang naba silba sida yam song singna ba ama de wakai naba ngamlo da hai bagi miyam da singna ba dum phawle akhon haijari ulf mpa gi miyo sing phawa janin de makhoi bu condition law na thadokyo makhoi phawa hai ba se sati ba peace agreement ama de political dialogue ke wahan thok lehen da bani hai na lo government of India amari uleb anigi mrakta tongnariba peace agreement miyam sagotuna akoi lakpane adubo asumba miyam saguliba peace agreement asibo karigumba pula kanogi government gi SP sing OC sing amadi mari lenabo authority sing na thugaina silliba se koi sarkar asin masi tidokbio makoi montamde action lokat pio karigumba lakhotaba taragati amadi akoina hajan gi ba akoi kedai ulabi kedar asibo kudak hadorok dapat targadi JDM di jimpal jirigi sesuatu yang tangsil kongjeng sunda mayang kandel lagi ba Federation of Civil Society Organizations folks na internally displaced persons sing na thengnari ba awaba anakaya asigidamak matam chupada lep liba makata nasu lep khigani haibagi wakhalonda nungsinabagi mari hena chesnhanaba pokmen pawminabagi thoram ama Kabo Lekai War Cemetery Manakta Laiba Folks ki office cha IDP Singi Yaifenaba Chen Chongjari Balup Singi Lupchimba Singa ngasi pangthokminakre Chai ahom helaklaba lan asina maram oiraga IDP Singa thengnari ba khudong chataba kaya asi Folks asu lumna laujaduna IDP Sing masa masa gi mayumda hanjil hanba thokliba lan asi athuba matamda loishinduna miyamgi awaba asi koknabagi lengangna chapchabak poram yatpiduna Tabak pakat pinaba takshiladuna laklibani. Folks na mamangkatasu IDP singa tengkang kayarakta watanaba amadi tengnariba awabada sarugyabaga loinana makoy na changsilapa kongjeng singda mapumfa na sagatuna lakli. Ngasigi pukmen pauminabagi tharum asida IDP singi luchingba singa tongan ba wafang kayada khananay na minaduna tengnariba awaba sing asi kognanaba akoy puna honaminaba lepminaki. Loinana thorum masiga mari laynana achamba chaklet amasu punna chaminaki. Cheng Chini Yenaba Kaki, Mihut Oina Tagat Panati, Miyami Yai for Torang Paikanaba, Paukolo Oina Tagat Pani Haibab Kaunare Haina, MPCC member Laitangbom Dhirena Fongdokre. Wafamasi Lakadori Bus State Assembly Mikalda Dhirena Andro Acida Mirep Oiregani Haina Ngasi, Laktopagi Torumda Fongdokibani. Imphal Eastki Huikap Mayay Lekai de Laiba, Huikap Ningto Laibunda, Pangtokiba Toramaduda, Dhirena Fongdokibada. Sel Pairabadi Mikal Tengnaning Bagi Wakalona Mang Taduna Tolopakaya Asina Ngasidi Mihut Oiduna Miyangi Chaktum Sing Masagi Furikauda Changhanduna Lakli Lairik Laishu Kak Haiba Kang Haiba Kakna Miyangi Luchingba Oibada Matik Jabani Haibadi Late Adumoinamak Lairik Haitana Parliament Natraga Assembly da Miyangi Kolau Marik Chumna Paudam Bada Wana Tokani Haiki Mahang Namaka Taraduna Lairik Haitaba Mihutna Namna Lengakpa Asina Manipurna Maning Halakpani Awon ba Manipur ama purak na bahot na si Hairabadi miyamgi mihut khan ba matamda hay singba tungi yenglaga khansi sel gi lawnam langda thugum si haina mahak na phongdoki Only one question is here, that is
पैसा क्या पाएगा कसीना आई पैसा याम पाएगा अदु आई ना याम पैसा कालगा बिजनेस सोबत तोरगा आई याम इना खुलगा आया कसीना इलेक्शन हेनगे है थोरो प्रश्नते आया इसाई कलिबा इन्फ्लुएंस अमदगी आई ना येंगदा नुआइजलवा लेगा की ओइबा फिरम अदगी प्रजा की ओइबा फिरम गन सेंट्रल होनेना कोइगा अदुगी मति बायस करो खंबा स्टेट गवर्नमेंट का लेबा लेजिस्लेशन में हम जब कोई रिप्रेजेंट तोगी अदुबा वादबा अदु ममोय हाइबा तोगबा उनमतो अदुना मरम करगा इलेक्शन थिन जगे प्रोपरी अपोड नसी मणिपुरा फी अपनी महिन से अपना पॉलिटिकल साइंस का मला टॉपिक का में सोशल कंट्रैक्ट थियोरी है सोशल कंट्रैक्ट थियोरी का ये है अपनी मतलब जो अपनी लीवर पर सवेटा ने फोड़ पड़ा लीवर पे से रूल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे करीबन तो लेवल पे अदुना ने मोहम्मद स्टेट ऑफ नेचर है अदु स्टेट ऑफ नेचर उला मी अमम सेल सानमी मी अमम बाहर ला अमम मुंडर अदुबा स्टेट ऑफ नेचर को अदु अपनी नसी समाज है नसी अंदर में जगह को अदुना अपनी मुसी नसु करीब तो भी लगा इवन सेंट्रल गवर्नमेंट नसी असुका मे थर्ड की हाकर को सुनर को लेकर मैं से आई कोई मणिपुर की मुझे खबर से ये नहीं कहो होगी एनी टाइम का मोने स्वागत है तो मम्मा अदुना प्रोग्रामにसुपर प्रोग्राम या पीपल माइनर India government of this super young people minor program even India government has said India government intelligent India government adumba loyal labor infrastructure may have said even China wala party Thangaba Pakistan wala party even Chawla country may have said see wala party intelligence Haukiba Lebapupa Numita City Convention Center Imphal Pangtukiba National Institute of Technology NIT Manipurgi Tarahumdu Shuba Convention Gi Thoramda Chief Minister 𝐶𝐷 Institute Asigi Permanent Site Asi 𝐶𝐷 𝐸 Thamnaba Wafum Pongtukibabu Joint Non-Government Voluntary Organization JNGVO 𝐶𝐷 Thamoi Sengna 𝐶𝐷 Miyamgi Mohut Senduna Thagatpa Phongdorakli 𝐶𝐷 Fausupata Leiba Library and Information Center 𝐶𝐷 Pangtukpa Paumising Unaba Amada JNGVO 𝐶𝐷 President 𝐶𝐷 Chatadharina Phongdorakpada Chief Minister na NIT Manipurgi Permanent Site ama 𝐶𝐷 Thamnaba Phongdokiba Wafam adu taramna OE Khongthang asi India gi NIT sing asi manungda frontline da puraknaba lambi yatpa amani haina JNGVO 𝐶𝐷 na lawi Hojik NIT Manipurgi function tawriba mafam asida pakthok chawthokna amadi mawong maril tana semgot sagatpada technical feasible oridaba leibana lengakna permanent site amagi warip lawrakpada pumnamakna yafam thui tongan be institute sing amadi chawkha thaurangi thabak khudima greater Imphal area da yamna congested oina thambada tungkoina apanba yamna leigani idea of Manipur gi miyeng amasung pandamda khara yengthoklaga sanaba khongthang ama oina Manipur lengakna lawrakliba asi yamna visionary oiba khongthang amani khongthang asina yamna Kupthana Manung da Yenglaga Laurakpana Chief Minister Bu Miyamgi Mohut Silaga JNGVO 𝐶𝐷 na Tobimal Khangba Uchari Manipurgi Permanent Site asida Senga Sagapaki Thabak Paikhatpa Hobiu haina su phongdorakli Haukiba Tangmari Thanipan Lisingani Kuntaru Laibabokpa Numita City Convention Center Imphal da Pangthokkiba National Institute of Technology NIT Manipur gi Thomri Suba Convocation gi Thoramda Honorable Chief Minister Manipur Sri Yumnam Khemjan Singana Haiba Institute asigi permanent site asi pai 𝐶𝐷 da oibi ya bai wafam ama Pongdokkiba adu Joint Non-Government Voluntary Organization 𝐶𝐷 na thamoi sengna thagatpaga loinana asumlaba CM akoi Chief Minister gi ming sani yengba amadi National Institute of Technology Manipur asigi koi India gi NIT singi manungda frontline da puruknaba lambi yatpa amani haina joint non-government voluntary organization 𝐶𝐷 lawai
हौजिक NIT मनपुर की कोई फंक्शन तौर मफम असी पाकथोक चौथोकना कोई मोंग मरिल ताना सेमगत सागतपदा कोई टेक्निकली फिजिबल ओइदबा लाइबना लेंगांगा परमानेंट साइट अमगी वारेप कोई लौरपदा मनपुर लेब्रा मियाम पुनमंगनसु याफम थोई हाइना जॉइनन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ना मयाम युमफम द थमजरी तोंगा तोंगा बा इंस्टीट्यूट सिंग अमदी डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम चौकत थोरांगी थबक खुदिंग ग्रेटर इम्फाल एरिया दा यामना कंजेस्टेड ओइबा मोंग कोई थंबासिना तुंग कोइना कोई लेरकपदा अपनबा पिरकप याबा अदुम फिल्म द लेबना आइडिया ऑफ मणिपुर की मियंग अमसुंग पांदम द खरा खरा येंथोंगनरगा अखोई तोंगान तोंगान बा मणिपुरी तोंगान तोंगान फमदा खरा खरा येंथोंगनरगा कोई सानब खोंथांग अमा मणिपुर लेंगांगना लौरकपदा अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर की वाखलोन असी मियामी मोसिलगा जॉइनन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कचिंगना तबिमल खंगबा गलोनेना थागतपा फोंगनुचरी खोंफम असी होमदना कोई परमानेंट साइट असिदा कोई सेमगत सागतपगी थबक असी अथुबा मतमदा हौबिनबैदमक्ता जॉइनन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कचिंगना लुक्सरी All 𝐶𝐞𝐯 Clubs Coordinating Committee nasu NIT Manipur की permanent site 𝐶𝐞𝐯 AC दा सानबा Chief Minister 𝐁𝐫𝐶𝐚 फोंदोक पिरक्किबा वाफमबु तरामना उगली हाइना कमिटी असगी चेरोल अमदा फोंदोरकली All 𝐶𝐞𝐯 Clubs Coordinating Committee की Secretary M Maniyamana खुयेकपीदुना थादोरकपा चेरोल अदुना मखाताना फोंदोरकपदा NIT Manipur की permanent campus 𝐶𝐶𝐯 दा पुरकनबा कन्ना होटनाबिरिबा 𝐶𝐶𝐯 AC की MLA मयांगलंबम रामेश्वर बुसु थागतपा फोंदोरकपगा लोइनना कैंपस असी अथोब मतमदा 𝐶𝐶𝐯 की परमानेंट साइट असिदा सेमगत सागतपगी थबक हौबिनबा मणिपुर लेंगा की चीफ मिनिस्टर अमदी मरी लेनबा सिग्ना होटनाबियु मसिदा ऑल 𝐶𝐶𝐯 क्लब्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी नसु अंगम मतेंग पांगजगनी हाइना चेरोल असिना मखा तारकली अमरोमदसु तराहुंदोशुबा NIT Manipur की एनुअल कन्वोकेशन दा NIT Manipur की परमानेंट कैंपस अमा 𝐶𝐶𝐯 दा सेमगतलगनी हाइना फोंदोरकिबबु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमना खेमचान अमदी कंसर्न अथॉरिटी सिंबु थौना मणिपुर 𝐶𝐶𝐯 की माइकेलगे थागतपा फोंदोरकली थौना मणिपुर 𝐶𝐶𝐯 की प्रेसिडेंट येंखोम नीलचंद्रना खुयेकपीदुना थादोरकपा चेरोल अमना मखा तारदुना हाई 𝐶𝐶𝐯 असि मणिपुर की कैपिटल ओरिबा इम्फालदगी किलोमीटर 90 रोमदमक लापा अदुगा नेशनल हाईवे 102 अमसुंग नेशनल हाईवे 137A गगी ताइनफम द लैरिबनी अमरोमदसु बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चटपदा मिनिट 95 मुक्त चंगबदा नतना चांदेल अमसुंग टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट कसु जंक्शन पॉइंट ओरिबा लमदम अमनी असिगुंबा असुक मफम चाखरबा मफम असिदा नेशनल इंस्टीट्यूट अमा थमनगनी हाइना फोंदोरकपसि थागतचरी मसिना लमदम असिगी हगोलकलिबा माहिरोइसिबो हायर एजुकेशन दा scientific and technological advancements da anoba inot amadi asa kaya piba ngamnagani aduna mari leinaba singna institute asi singat sagana bokhonara pakhongthang kudimakta thauna manipurna angamba mating pangani hainasu phongdorakli League of Indigenous Peoples Upliftment Lipul Nangasi International Day of World Indigenous Peoples Unit Kamari Lainana Tengbangkre Kaibida Laiba Children Hope da Lipul ki Thomi Single Lunana President Thokchom Somerendra Nalochingduna Chana Thana Polam Singh Mating Pankri
ꯌꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ तोंगान तोंगानबा फुरुकी कांबुसिंग लाक्तना अदगी तोंगान तोंगानबा सियोसगी लीडरसिंग लाक्तना अखोई पुन्ना प्रोग्राम अदु पांगथोकरबा मतुंगदा अखोई लंच अमा मयाम चामिनरबा मतुंगदा लोइना थादोखर मतुंगदा ngasi अखोई कैबीगी सनापाता लेबा याइबिलेंगी जगा असिदा अखोइना ngamjaba खरदंग पुजरकलगा अखोई याइबिलेन असिदा लेदिबा होमगी अंगांसिंग असिदा अखोइना ngamjaba चाना थंगनबा अचा थ करिकरा खरा मतेंग पांगबा लाक्चबनी मसी यामी यामदे खंगना हराव हराव लोबी है ना पाई निमेसिदा कैदी हाइबिलेंस एंड देन होम कैदी सनाफासिदा लेबा मफम जिबु कोलोय मिने मुताबिदना हेगेंदल लापिबगी दंता लिपुनगी लापिबा संनारबा अखोगी ओजासिंग सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को नमलो लापिबा मियो खुदमको कोई याइबेन करखुगी ngapkai दं थाव फोंदोक्सरी मतुंग दसम लापिनबा हना निंगिंजरी तौर द माइ पापा खुसिबुं सांबा बाता पादबा उबियो लोना लोना ना कोई याइबेन लेबा हिसाब मंसु मसाना नाउ मयाम पुरम बुसु तेल काइले बिसु सांबा बाता पाद वजगे याइबेन से 1983 लेखलगा आईटी फैक्टर रेस्टा तोबा बुदिया मिनी ये पावर गवर्नमेंट साइड की रुपा हम तक फंगदे ग्रांट फंगदे एड फंगदे गवर्नमेंट दि मते मसी भावदा करम सांगर कनोगा चिम मिनिस्टर लामी युमजाउ साबद रुपा सिंह मौजा ख मतेन पांगामी सी मंगाय अखोई गवर्नमेंट साइड की मतेन फंगबा हो अरुना मयामना याव कौबिदना सही खुदिंगी अखोई मसिदा मतेन पांगबा मसाना सुमयाम स्टाफ का Manipur Amateur Bodybuilders Association Mabagi Miyeng Makhada Bishnupur District Bodybuilders and Fitness Association na senduna ahum shuba Mr. Ibudau Tanglei Athoiba State Level Bodybuilding Championship 2026 lakliba September 16 da Oinam Usak Khangdawi Community Hall da pangthuklagani maram asina bodybuilding masana pambiba state asida leiba bodybuilding sanaroi singna sarugya biu haina Bishnupur District Bodybuilders and Fitness Association ki advisor Dr. 𝐶𝐿𝐲 𝐶𝐿𝐴 फोंदोरकली ओइनाम उसा खंगदाबी कम्युनिटी हॉल बिशनुपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन असिना सिंगुना ngasi pangthokpa paugi mifam amada फोंदोखिबदा डॉक्टर 𝐶𝐿𝐴 मखा ताखिबदा हाई नुपी सानरोइ सिंगबु पुलिंग थौगापा ओइना ममांगदा लेबा कैटेगरी सिंगदगी ओपन डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन बॉडी बिल्डिंग कंटेस्ट हाइबा कैटेगरी अमसो हापचिलगनी मरम असना सरुक याबिनिंगबा सानरोइ सिंगना लाक्लिबा सेप्टेम्बर 10 फावबगी मनुंगदा फॉर्म पिशिनबियु नत्रगा मोबाइल नंबर 9366774273 दा पाव फॉबिरा उ हाइकी पावगी मिफम अदुदा एसोसिएशन असिगी थौमी सिंगसु सरुक याखी स्टेट लेवल बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप 2026 लागिबा सेप्टेम्बर की तांग 10 दा ओइनांदा पाकथोक चरगनी हाइबा एसोसिएशन असी कोगी मणिपुर अमेचर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन की मखादा छिंजा लांजबनी अदुना कनागुंबा कोगी सानरोई बॉडी बिल्डर सिंगा तोंगा तोंगा बक कैटेगरी कोना हौगिबा चाहिददी मरी थमजबनी हंदकसी कोना कैटेगरी मा हापचनजरे हाइबा कैटेगरी अदुदी डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग कंटेस्ट हाइबा मा कोना हापचनजे अनो हाइबा सिंग असिगी डिटेल सिंग असी कोगी खंबिनबी दमकता कोना मोबाइल नंबर मा न्यामी मफंदा कोना थमजगे हाइबा मोबाइल नंबर अदुदी 9366774273 हाइबा मोबाइल नंबर असिदा कांटेक्ट तोबिरगा हाइबा चैंपियनशिप असिगी डिटेल पुंदिगनी अदुगा हाइबा कोगी सिगुंबा चैंपियनशिप असिगी नमक्ता कोना फॉर्म पिशनबगी अरोइबा नुमि अमा कोना लागिबा सेप्टेम्बर की तांग 10 की पुंग मरी फावबा कोना थमजरी हाइबा पुंफम असिगी मनुंगा कनागुंबा तोंगा तोंगाबा जिम सिंगी आइसुनाउसिंग प्लेयरसिंग अदुगा एसोसिएशन एनी कोगी मणिपुर लेबा हाइबा इबुतो तांगले अथेब कंटेस्ट 2026 असिबु कोगी लौबी निंबा सिंगना कोगी असिगुंबा कोन मखादा पिजरिबा कंटेक्ट नंबर असिदा मतम जाना कोगी डिटेल्स लौबियागा हाइबा टूर्नामेंट असिबु मपुंग Sports Development Authority Soragi Ahanbu Foundation Degi Thoram 𝐶𝐢𝐯𝐶𝐞 District Manuchana Sora Bazada Library and Information Center the Pangthokre Ngasigi Thoram aduda 𝐶𝐢𝐯𝐶 Kendra gi hanagi MLA Yengkhom Surchandra retired IAS 𝐶𝐢𝐯 Jila Parishad ki hanagi Upa Adhyaksha Mohammad Nazimuddin Manipur Pradesh Congress Committee ki General Secretary 𝐶𝐢𝐯𝐶 Kennedy
पलेल ग्राम पंचायत के हानगी प्रधान मोहम्मद मुकीमुद्दीन, सोरा पुलिस आउटपोस्ट की कमांडर ASI इसाक अली, SDA सोरा की प्रेसिडेंट ML जुल्फिकर आलम शेखना थोरमा पुसिंग ओइखी। थोरमदुदा SDA सोरा की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जकीर हुसैन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी असी करिगिदमक्ता सेमखिबा हाइबगी मरमदा अमदी मसिना पांगथोखिबा थबक थौरमसिंगी मरमदा मरिक चुंबा वाफम कया फोंदोखी। dan sampai inauguration koi community sioni final la sudah koi terkini dengan final study authority or the sports development authority or SDA Prasna to board anything ini asal kalau memang saya pak biu itu kena di asal sudah jadi mereka asyik beri July kita खांगाबोक केंद्र खाकी ओइबा यूथ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस पांगथोखरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लाइबा खांगाबोक मयाई लेकाई मल्टीपर्पज हॉल दा खांगाबोक खाकी ओइबा यूथ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा ngasi पांगथोखरे मियोई लिसिंगनी हेनमना सरुक याकिबा कॉन्फ्रेंस अदु टीम डॉक्टर रोमन कुमार ना सिंखिबनी द यूथ इन शेपिंग इन द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी हाइबा थीम दा पांगथोखिबा थोरम अदुदा खांगाबोक केंद्र की इंटेंडिंग कैंडिडेट डॉक्टर KH रोमन कुमार महाके अपोपा हानगी केंद्र असगी कैंडिडेट KH मेंजर मंगांग अमदी खुनगी अहल कयाना अथोइब मिथुंगलेट ओइखी थरम अदुगा मरी लेनेना डॉक्टर रोमन कुमार ना फोंदोखिबदा खांगाबोक केंद्र असिदा पुन्ना खुंगंग तरे न सेंबा नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर गुमने यामना फजबा खुंगंग अमनी असिगुंबा खुंगंग असिदा लाइरिक लाइशु हैरबा नाहा कया अमा लैरि हाइखी मखोइसिंग असि ꯀꯛꯉꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ MLA ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯊꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯛꯉꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯧꯅꯀꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ इसागी ओइजब खुदिमक कथोकलमनगा नाहासिंगी तुंगी करिगुंबा खरदंग तौजरमनगे हंदकी लाकदोरिबा इलेक्शन असिदा मिरेप ओइना चोंथोकचरलबनी हाइखी रोमन कुमार मखाताना फोंदोखिबदा हौजिकी मतम बेंजीगी मतम असिदा अखोई तुंगी खलगा केंद्र असिदगी अफबा मिहुत पुथोकदबदी खांगाबोक असे अमुक हन्ना हौगटपा ngamlaroi हाइखी हौजिकती केंद्र असिदा लैरिबा अहलसिंगना नाहासिंगबु खुद पाइदुना ताकपिरगा माई चुम्बिरकलगा नहा अखोइना तुंगी फिरेप लौमिनाहुरसी हाइखी ngasi thoromadu ko mari lenana kendra asigi masak nairba youth kayasum wafum kaya ma thamki ngasi conference aduda kendra asigi youth kaya amana amata oina warep kaya ma su lauki warep sing adugi manungda ahanbada khangabok AC gi oina lakadoriba 2027 gi general election asida khangabok village asidagi yamna young and dynamic oiraba naha asina praja singhi ihul khangna thabak tawriba election ama thengnabada darka laiba quality suna yauraba Dr. Roman Kumar Singbu khangabok ki oiba ngasigi youth ki mafamna amato oina support tawba khangabok kendra asida rajniti gi oiba machoi taduna leiramba asibu amato oina mai pakna punsinaba honaduna lagliba Dr. Roman Kumar Singbu mai pakna bagi damakta ngasigi khangabok youth singna unity oina ba honaba ahum shubada youth na Dr. Roman Kumar Singh natana atopa candidate amatada support tawdaba amadi aroibada youth singna laukiba warep resolution asi club civil society organization singda khanghanba haiba warep sing asi mot amato oina lawinaki laiba manipur gi warkum kriwaki beke ruhu sigi warkum matamda khoi khabu ko se se hai ga yamna awu laiba adu ba programani khoi program sida kungal khabu ke ni mun da kungal tare ne khoi khabu kungal tharaga khoi hai ba khabu ke nasi mun da kungal tare se seven sister khoi notice tona seven sister hai yaam da phajaba adu ba adu ke ne hai ba ke ne se khabu de gara hai ba de gara uya ba de gara landing de gara samra de gara nimra de gara begini gunung de gara sopon de gara और उनका लेते हैं मीडिया वाले दम दवाते ऐसी दवाते हैं अरे
ngasi akhoi khawang ke base yeng yeng jaga da lambi phongga thai lo phongga natraga praja singi lu awa na ka mu da pati ko bi da kana ta le ko dong le se se gi ko bi ko ko te मथंग चाही लिसिंग अनि कुंतरेता पांथुकलब याई हाइना पानरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा मिरेप ओइनबा थौरांगरिबा कुंबी एसी दगी सोशल एक्टिविस्ट संजय अहंथेंबो कुंबी केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन की वखल मानबा मेंबर चामरी रोमना सोगतपगा लोइना संजय अहंथेंबा पुना थबक तविनबा यानखरे हाइरी ngasi wangu nauda khongda leiba community hall da pangthopa achamba thoram amada kumbi kendra progressive farmers association gi member simbu taramna okhi thoram adu da wangang laduna social activist sonjoy ahanthenna phongdokhibada handa pangthokadoriba mikhalasi araiba mikhalama oiroi mikhalasi da leiba ki oiba issue kaya gi bami tagadoribani mirep oina thorokpa sing miyamna ningthina nainabaga loinana landamasi ki khallaga karamba mirepta vote pigadage haibadu lepa tangai fade haiki अखोई योलादुली मबलेते अखोई संजोय न मुबा सिनी अखोई पांदबसी अदुना अखोया एसेंबी दा वामांग मंगमदबा मसली वामांग वे मैं हैवी है हाय एसेंबी संत थिंगा मंगमदबा कुंगी केंद्र नथना मणिपुर अखोई चपकदबा याम मोहन जानबा सुबह कैंडिडेट्स हो अखोई नमदिन लगा थमा मतम नतरे अखोई सासा या तारगा केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन की लौमी मयामना सपोर्ट तौबीबा राजनीति की दोगी नतना या को नुसीबीदना या की वखल थाजबीदना सपोर्ट तौबीबा सिना या की राजनीति की खुंचत्ता अमा पोरफो नंबने हरसे थाजै aduna yang hajani ke bisi hojik manipur pangthok ka dori handaki karo undirok suba vidhan sabha ki election se dire mikhel se ira lai bai cham bai election ne manipur namna masigum laba election se vote ye pro candidate natraga vote ka gari ba mla sing ki vote ka gambi ganu raja ekhoina ekhogi lai lep chana bagi tawgadori election se miyam ekhogi dabukani masi manipur mai cha ko loidri sigum laba manipur gi mai hona chai ba manipur gi wathok puna bagoi sinana ba illegal immigrant ki wathok koi sinana na ba wa hote hoje ki cham na ba ya da sing tam khai ta da le ri sa ba wathok sinana na ba wathok mayam mai ko ta ta nal laga le wathok mayam se loi sinana na gi masi ko kai ma masi ko wari se ma porna na gi mi am gi tam na khongbam set pa wari bam jangi wari ba kari nu mitlo ko ri no har gi lakadri 2027 gi karon doirok suba manipur vidhan sabha gi sing no mire ko gi wari lo gi ko wari tuna chumna lo ba laksinaba yaba tum koi ba ya pha sungam cha manipur gi tum ba ya pha manipur ma ko ngani ko wari tuna kari ma sen gi thungi ato wari ma tum ma ko gi ba tar gi di kirei pa su choi choi dana mi to mi an cha gi ro ngal upsin gi dana lamdam masi gi ai ko gi yellow proof na ma ga ko makha ta pa phun si se mi to mi an cha sing gi thungi ai phul le ga minai oi na cha gi ni oi na hingau gani akoi gi yellow proof su mang gi pangal pura mak suan dar kani aduna amai piba apoglob apal kanglai paki tare shuba mapokumon amadi cultural award distribution ceremony ki thoram ama ngasi mayang imphal da leiba Asian Academy of Performing Arts holda pangtukri ngasi ki thoram adu da manipur lenga ki art and culture ki minister 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 mayang imphal AC ki MLA Kongkham Robindro apal kanglai paki president Salam Samshin Maitai Manipur University of Culture ki deputy registrar Laurembam Surjit Maitai Ultrasanglen Sanakonongi Custom Giska Secretary Thokchom Ibungohal Amadi Atopa Masak Naiba Miyoi Kayana Sarugyaki Amadi Thoram Apal Kanglai Pagna Laikhidraba Thomi Singhi Photo da Haikal Ekatamki Maitai Nat ki Saisakpa Saisakpik Singh Amadi Nat ki Oiba Lamda Khungdaba Miyoi Khara Khangat laga Khudol Piduna Ikai Kumnaba Utki Amadi Impact TV reporter Elangba Mushukna Iramda Masigi Mitna Kong Oinaba mafum da nongju nungsa marakta I pau pinaba hotnababu sakhangba oina apal kanglai pagna achamba khudol piduna pungning thogatki ngasigi thoram aduga mari leinana art and culture ge minister 𝐶𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 manipur gi yum thangnari bus state singda khundariba maitai singna culture gi thabak thoram sing paikhatpada department gi maikei su mating pangnaba thong launa hangduna thamdi lamdam asigi culture amadi ina lining da thabak thogai kaya tawbiriba miyoi singi yaifanaba
डिपार्टमेंट की माइकैदगी अंगम मतेंग पांगनी हाइना फोंदोखी National award degree award le na ai na han ko na na han ki ne sar ko yum da ai si na si ni su de yum da sai se ai yum da le ko ti pa ni a de le thom to phang se na chin na ada ai ko ni ni ma ai ko yi aran khom si go ma ki ko si ni ma mu sa tha ma da ma si pa tu 2005 le ai tha ni ma pa ni si ki si ko na mi jani party ya kai state ki khangat ke dawis da hantak ti koi masin su kare kan ni alna aina chumi jero tan koi gi mai kai shom da le si ke ya ai koi record si check ko ni ka ya yo to alna aina si hai je da koi mai ki ro ni no wa hai so da ni si no si ni su koi manam sa ba ni ai soi de no ki ai mo koi khan ko to si ke mo ko sa ni haba mo sa ha bi si de si mu lao to ni kai no ai koi 잘못 들어요. 자꾸 파악하고 그러나 사이기 거의 아무래도 매일 수 하는 거 거기 센통이 필요이지 일단 뭐다 거의 남지 하고 조직 지역과 원하에서 조직 정도하고 우리 동무 아무래도 동무 아니 뭐만 소리 거기 레이바 또빠 CSO organization 거기 디파트먼트 디파트먼트 동안 받고 지금과 에소시에이션 지금과 조직이나 그 일lum식이 동안과 항상 개념만 떠오르는 시기 동안과 거기 디파트먼트 펀딩도 되지 거기 사기 카라카도 라마니도 거기 아이나 디 지금 방설을 떠오르는 아주나 아이고나 사이 오메메메리도 하이바 마탕 스테이지다 레이바 거기 지금과 거기 사기 나 기자티 거기 지금 다른 것도 마탕 작가를 보면 거기 디파트먼트 소리 안은 뭐도 못해 방식이 마음만 자는 시 하고 아주나 그리고 야고 그게 해가 우리를 어쩌는 게 되나 맞아요 방문이 그래서 그때 야되나 아주 뭐가 지금 팔로 떠래 이 마음만 또 못하는 모두 많이 답이 뭐에 모두 많이 소리 Indian Oil Durant Cup ki ngasi Imphal gi Khumalapak ta sanakiba match ta Trau FC na Indian Navy football team bo goal ani ka panjala mada maithiba pikre ngasi gi match adu da Trau FC gi Afridi Buya Mayum na goal ani mak chanduna Indian Navy football team bo maithiba pikhi haye makha chatharapa Durant Cup ki match oina Mohan Bagan Super Giant amadi CISF Protectors na nungtil pung marida Kishore Bharati Krirangan Kolkata da sanagani amadi SC Delhi amadi Indian Air Force FT na Birsa Munda Football Stadium Ranchi da pung tareta sanagani Aroibada maroiba pau amuhana Kangpopida chaluba matamda kananasu National Highway thingbada sawet haude ekhoi amatani haibigi wakhalada taramna olakhi haiba wafam Chief Minister Yumnang Khemchana phongdokre amasung Kangpopi District Chief Minister Yumnang Khemchana lakuna mafum adugi miyam singga hak thingnana unabada natana chawkat thorangi thabak thorong kaya paikhanbagi damak lambi yatlambagi damak NPYF na thagatba phungdorakli Northeast Winter TV na sandok chariba numidangi manipuri pau matang sa lushinjari biyeng tabiri bapumna mapu amuka suhana khurumjari